Dr. Shiraz Megani owashomera hishomerero mu mwaka gwa 1994 nuwe yahaye emifarasi 100 na sente z'urukwingana miliyoni 750 izirayongera kwera mu kutebekana soburaro bw'abeegi ahabwa dormitory Addis Ababa eyahira mu mwaka gwa 2016. So tusima munonga ba old boys kandi nabandi abakiriyo abarukwenda kugumizamu nabakwatana na Mbarara H omuringo nkogu ntubashemerwa kandi ntubaho mwanya ishomero no ryabo kandi nabana bakuzara nabija kushomero. So we are so happy. Okurugera hari Nicolas Turiyahabwe umumu bashomira hishomereri kandi yebembire huriyo kombeke chombeko cha Addis Ababa nkaba obiz bakasharamo kore chukorweki ngakamanyiso kwijukaho barugire hamwe no kutungira abejo buraro burungi. Adogo yatwereza emifarasi nore yatwereza emifarasi 10 kandi yagarika yampa miliyoni 5 kugumiza mune zikora tarazo. This is true commitment of giving back to your institution. We are honored as students for this magnificent support, and we shall truly honor it and take it to the highest peak. Hamahimbisuwe orumukuru w'ishomereri nagira ngo kusya ko buraro bw'abejo kategana samunonga ishomero bahikana kucendeze namba yabeja babiri n'abaciro mu ishomero. Dome kandi razabana nkigana 20 cyatureterana twantuhereze myanya ntuguma ntwesabamo tutari kurenza abana 18 abwe nshonga yafutenda ngo abana tubamiganise umburaro bwabo kandi hatwa twire cyombe kweki chonkera zabana bakwamagana 3 no kushyira nikimayisa ngo ntuzagaruka namba yitu no kurenga aho twayenda no turengaho kandi wachi byama wabiyama umutwe no guteka na wagendo kashomera bitabo ugendo shika. Ekizimbe cha Addis Ababa kikamara akawumbe kamwe n'ubwikuru Rwenda ezarugira mu beje abashomera hishomereri kandi bakiriyo nibeyongera ku buhwezi. Ahabwa TV West nda Aidan Bataringaya.